برای تماشاوانین هێژە وەزیرە دەربەی رووسیەی سەردانا سووریە کرد ئەم ژارا گرنگ کو شاندەکەی بلندا رووسیەی هاتی سووریەی ژی واتەیاوێ چییە؟ کارگەریاوێ دکاری چ بن؟ شروڤەکاری سیاسی وەلی چۆلیش قامیشلۆ لەگەل منە دەم باش کەکێ وەلید کێک وەلید bi ساڵانە شاندێکی وەها بلند ji رووسیەیە ku hatî Sûriye nebûn. Ev şanda bilind ku hatî Sûriyê li pişt çend bûyerên giring ku rûdayî de asta navneteweyî de girêdayî Sûriye bi taybetî jî civînên Komîteya Destûrî wateya wê çi bû ger destpêkê de ez wêj te were. Dîsa êvar baş were û ji temaşevanê wê hêjar e. Yani وەکو تێ دیارکردن بەریا دو ساڵا ژی ئاساس ینی زیارەتە کرد و یا civînek di orta wezareta derve ya Sûriyê de û ya Rûsyayê de haziriya Serokwezîrê Rûsyayê bi her du ciya jî haziriya Serokwezîrê Rûsya ji şêwiya 2018 dîsê jî Serokwezîrê Rûsyayê lê hazir bû بهتر او يعني پشتی تدی اتفاقیه گو او گوهرتنه گچه بون ده غوت درعای دو غوتای دو گچه بون او گوهرتنانا بهتر پیوستی که دید که روسیا بهتر مسئله خوی علاقت خوی آبوری بهتر لپیش خیلی روسیا را سیاستا شامر و سیاستا نو پشتی کو جماعت مخالفت وقت به فصال مخالفت دردوری شامده پشتی دورخستناوان پروژه گو پیشیا خو دین پیشیا خو کو چی بکن یعنی یا سرکت ده یا واکرنا سوریه ده هرمه کو اف فصائل جیات نکشاندن لسر وی اساسی بریشی اساس سوز رابون کو yani روسیا یا کمین ده بشداری واکرنا سوریه به پشتی کو شر بیراوستاندن ککی ولید نهاد جوینه ده گلکی لسر روشا دستوری هات راوستاندن هم ولید المعلم روشا دستوری گرته دستا سرگی لاوروف گرته دستا گلو لسوریه پروسه که نو یا سیاسی یعنی پروسه که نو گریدای روشا دستلاتی سیستمال سوریه تبری و برنکم روسیا وکی زلهی ظاهری نزیک یا رژیما سوریه دخوازه درباسی پراتیکی بکن Yani beter ev te diyar kirin gohun ki ew belkî codabûnek nerîna Rûsî û a Sûrî de bi taybet yani mesele girêdayî bi têkiliyên Meclisa Sûriya Demokratî ya vê dawiye têkiliye wêna bi Minasa Mosko bi rêveberiya ya jî bi îradê şabiyê rêveberiya Minasa Mosko bêtir bû wê yani cudabûn di nerînê de hat diyar kirin li gorî hat fêm kirin کو بهتر برسوا ولید المعلم سرک وزیر خارجیه درویه سوریه برسوا وینا گوتا گو ام جدروی دستوری یا سوریه ام قناعت خویاجی ام اعتراف بت پیمانه گو چید بن جدروی سوریه گو چید بن ام پیناک ل نرین سر وزیر خارجیه درو سرگی لاوروف یا روسی تخمین آمد جدا بون جا ولید معلم بهتر اوی دزگرتی کرگو او اتفاقی راست ندریا روس yani وک روسیا به سرکشیا روسیا او اتفاقی چه بو او پیمانی ل تشجیع دک سرمواده چمکی او مواده گوهاتن طرح کرن yani a سرکوک به اشاده پیکر کو yani اوایا و yani بهتر گریدای نرینه مو نرینه می گو کو یکتیا سوری د پارێزه کەکێ وەلی دخوازم وەیەکێژی بزانە بن نوها رووسیا دیارە کو دی ڕەوشا پرۆسەیەکی چارەسەریەکە پرۆسەیەکە سیاسی لە سووریێ بەربورڤە دچە گەلۆم سووریە بخوا ئامادەیە بڕاستی ڕژیما شامێ ئامادەیە بۆ پرۆسەیەکە چارەسەریە یا سیاسی لە سووریە بێسەپاندن Yani beter med xwestem vê bêjin yani heta ana Sûriye ne hazir yani rejima Sûriye te haziriye ve ji çi projeyek tê terhkirin haziriye ve jêrtineyî Sûriye heta na girêdayî bi yani bi nerînê xwe berê vê ya jî wek ku meselen yani em bêjin bi meselê ku rejîm veger berî 2011 ji 2011 de ya jî destûra 2012
اجدر في بينا رجيم تجاري نزيك نابه حتى انا لجنه دستوري كو انا يعني تيل دار خستن لجنه دستوري اقدريا جواكار يادريا دولت ناف تويره حتى اف لجنه دستوري جواد دانين اف لجنه بخوشي اساس رژیم سوریه دبیجید نمفاوضه کو کارب چاره سری کش پیشرو جامر دین یعنی اب جالیه مد وک رژیم وک حکومت جالیه مد اب لجنه نمفاوض راست نزیکی من لی نمفاوضه یعنی مثلا اب گو حتانها رژیم نای ریکو نب جالیه مخالفتا yani وک بیجن ائتلاف ده و نجال مخالفتا قوه ديمقراط ده سوریه ده yani ام بیجن وک بشه سوریا ديمقراط یانجی رهبریا خسر وید نه به هر دو آلیار جی نای ره و نای کو بگه چاره سری که وان آوار آنا پرزگریک اف یعنی مس یعنی ادخوازم و بدم خیانه کرن گوهرتنه روسیا دخوازه بکه دخوازه yani جی چارچوبا کو مفاوضات orta ائتلاف ده و orta حکومت سوریه ده جوه چارچوبه درکوه برفرتر بی yani قوه دموکراتی تبلیغ بجوه روس بهتر وینا دعم دکن جوگ چاره سری گشتی به نه چاره سری yani دیجی کی محدده به یا پرچنی محدده به مخالفت یا منطقه yani اوجیه وقت به کسی شرکر دندره سوریه ده به تایبت yani ام بیجید ev lejna desturi ana hati tehdit kirin tened orta tilafet orta rejim edife Rusya dixwazi vê bik yani Rusya dixwazi betir berfire bike yani betir alikariya ve kız rejyer ve kiş bu karibe go kuvve demokrati yani ev daxuyane kirin serok vazir xarici vazir der ve Rusya daxuyane kirin go em yani hemu beşin Suriye em gişi beşdar bikunun bigin çareserik nihai de Suriye'de yani jbove ez bejim cudabune kayid narinin yani narinin Rusya'da narinin Suriye'de derbari çareseriya Suriye'de. بله سپاس بوده ولی چوریش رو وکاری سیاسی کوش قامش لود Spas.